Pa noći ja sam apsolutno ponosan na ove svoje fante ki smo odigrali 180 minut protiv zelo kvalitetni ekipi. Bio je pritisk, normalno da je bio pritisk na fante, malo se čutilo da smo pod jednom dozom nervoze, sve smo naredili da ih razbremenimo, ampak tekma nosi svoje. Mislim da smo se enako vredno kosali sa jednom, še enkrat povem, zelo kvalitetnom ekipom. Zmanjkalo je sreće u penalih, to je loterija, ampak še enkrat pravim, ti fantje su iz te tekme, pa iz tog dvomeća odnesli već kokar na par prvenstvenih tekmi i tako da veseli smo da imamo takvu generaciju, da pustili su srce i dušu na igrišču i to je najbolj pomembno. Zdaj, marsikaj bi lahko boljše naredili, marsikaj bi neki slabše, ampak na koncu koncev, razen tega, da čestitam Radu na prolazu i zaželim sreću u naslednjem krugu, ne moramo reći. Aleksandar Lutovac. Tadej Bizil. Jako Pantruši. Voditelj Dimitrije Babić. Končan je dvoboj prvega kola Mladinske lige prvakov, skupnim izidom 5-1 je v drugi krog napredovala ekipa Rada iz Beograda.